tugwa ikaze kubikomeje kugarukaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeje kuvugwa hagati y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bikomeje kugarukaho n'abatangazamakuru benshi batandukanye ndetse n'abanyapolitike batandukanye. Ni intambara iri gututumba hagati y'ibihugu byombi. RDF na FARDC bakozanyijeho ku mupaka wa Rusizi, ndetse abenshi mu baturage ubwoba ni bwose, ndetse baribaza ikiribuze gukurikira ku byabereye ku mupaka wa Rusizi. Itangazo ryihutirwa RDF maze gusohora ifite byinshi maze gutangariza abatura Rwanda ndetse n'abakurikiranira hafi politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nabumvishe urwo rusaku urw'amasasu. Nibyo tugiye kukugezaho. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, rebe hepfo video maze ukande subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Tugwa ikaze na amakuru ya politiki, umutekano na diplomasi. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu habayeho kurasana hagati y'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo abasirikare ba FARDC barekuraga umuriro w'amasasu ku biro by'umupaka i Rusizi. Byatangajwe n'ingabo z'u Rwanda mu itangazo ryagiye hanze kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Gashyantare 2023. Ubuyobozi bwa RDF buvuga ko ibi byabaye saa 10:30 zo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, ubwo abasirikare ba FARDC bari hagati ya 12 na 14 binjiye ku butaka buri mu rugabano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka wo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, barekura umuriro w'amasasu ku biro by'umupaka. RDF ivuga ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zahise zisubizanya n'abasirikare, ubundi bagahindukira basubira mu gihugu cyabo, ariko kurasana ku rwego rwo hejuru biza kubaho. Ntibyarangiriye aho, kuko FARDC yaje kugaruka igatwara abasirikare bayo bagizweho ingaruka nuko gukozanyaho kw'abasirikare ba RDF. Ingabo z'u Rwanda zivuga ko ku ruhande rw'u Rwanda nta muntu wahangirikiye cyangwa se ngagirira ikibazo, zigasaba ko hakorwa iperereza kuri ubu bushotoranyi bwakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare cya Repubulika nyine Iharanira Demokarasi ya Kongo biyemeza kurasa ku gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'igihe kinini n'ubundi abasirikare binjira mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo butemewe, nko ku mupaka wa Petite Barriere mu mujyi wa Rubavu, ndetse kandi n'ibindi bikorwa byo kurasa mu Rwanda byagiye bigarukwaho n'igisirikare cy'igihugu cya RDF, bakagenda batanga amatangazo atandukanye ndetse agenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. N'ubushotoranyi RDF yamaganiye kure, ndetse n'abandi bose barebera hafi politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ibi bitagakwiriye, ndetse ari ibintu koko bikwiriye kunengwa n'ibihugu by'amahanga n'abandi bose bakurikiranira hafi umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu nakagaruka ni amakuru ya politike, amakuru ya diplomasi, amakuru y'ubuzima ndetse n'andi makuru abagenda agarukwaho hirya no hino ku isi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, urebe hepfo y'video maze ukande subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Turagukunda cyane, Imana ikurinde kandi iguha amahoro aho uherereye hose.